Ovdje na Škabrnji su bile i specijalne postrojbe tih dana kad se je ratovalo za Škabrnju. Znači, padobranska brigada iz Niša. Među tim pripadnicima je bio i Milorada Pupovca, brat koji je vodio, znači, te dijelove ovdje na Škabrnju. Drugi mu je brat vodio tenkovsku kolonu koja je napadala Škabrnju. Prema tome, u ovoj državi da postoji red, da postoji Milorad Pupovac bi bio u zatvoru ili u najmanju ruku ne bi smio reći jednu riječ. Jer kad mi jedan Milorad Pupovac priča u Škabrnji, i kad on hoće donosi prije godinu dana 2 cvijeća ovdje u Škabrnji, ja sam poručio tada našem premijeru Andreju Plenkoviću da podnese cvijeće na grob njegovoga ćaće, a ne na grob moga ćaće koga su ovdje zaklali. Ne daj Bože, nijednome hrvatskom čovjeku, ma ni hrvatskom mišu ne dozvoljava Bože da prođe ono što smo mi Škabrnjani prošli.